seed that grew through the reeds. Summers and winters through snowy Decembers, sat by the water, close to the embers, missing out the lives that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me on the last day, the last day? Mr. and Mrs. dreamed of a willow, carving their names into the willow. If he had spoken, love would return, spoken inside, too soft to be heard. Summers and winters through snowy Decembers, sat by the water, remembering embers, missing out the life that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me on the last day, the Somewhere the timing will all come together. The mishaps will turn into sunny Decembers. The lovers will be able to find their willow. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. Сугу бар курдук кырачаан оголор аан бастан оскуола боруогун атылаабыттара. Номно 11 сыл аста. Билигин көрөггө курдук элбэх билилэх үтүө мааны ытчаттар буола үйүнүлер. Выпускниктары агаттары келилер саама жугас жондоргут, төрөпүттергит, күн күбей иелергит, абарах агаларгыт. Төрөпүттер аттарыттан агаттарырга тылы беребит Собакина Валерия Валерьевна. Бүгүнкү үйөрүлээх биһиги төрөпүттэргэ долгутуулаах күнүнэн баргытын итичигистиңиге агардылыбит. Убастыбыллаах учуталларбытыгар эхиэха макталбытын билдерябыт билигитин сатабалгытын үлестибиккитин тиэдибиккитин иһин. Сөп онна топталаах оскуолабытыгар, онна топталаах оскуолабытыгар төрөпүттер аттарыттан туттарабытын көңүлдер. Дыныстан сертификаттар. Багасынагыт быланныргыт тоолалларыгар дин эренебит биһиги хигини таптыыбыт. Оголор залга түһэн олорор бүтөр көрнөбүт. Бүгүн биһиги выпускниктер бытыгара эре анаан ыңырыылаах ылжыттар. Эдер ыччат сөбүлээн истер ырыыхыттара эгардели келдилер. Сыанага көрсүп эхигин нигитигер Харысхан Майтохонов.